Wowe ukurikiranye iyi cano y'Abakenyera TV, ngiye kukugezaho uko amapeti mu gisirikare cy'u Rwanda akurikirana, kuva ku ipeti rya mbere kugeza ku rya nyuma urahava ubimenye ndetse n'ibirangantego birigira. Gusa hakaba habanza ipeti rya purayiveti ridafite ikintu na kimwe kiriho, naho hakaba haba amapeti cyangwa se ibyiciro bine mu ngabo z'u Rwanda: icyiciro cy'abasirikare bato ndetse n'icyiciro cy'abasirikare bakuru. Icyiciro cy'abasirikare bato kigabanyijemo ibice bibiri: abasuzofisiye ndetse n'abasirikare bato, naho icyiciro cy'abasirikare bakuru kirimo abofisiye bato ndetse n'abofisiye bakuru. Ipeti rya mbere ni kaporari, rikaba rigizwe n'utuvi tubiri, akaba ari utuvi twambarwa mu gatuza, naho ariko ku basirikare baba bakora mu biro akaba yambarwa ku ntugu muri ya myenda y'imikara mubona, aho bambara mu gatuza ni ya myenda y'intambara mubona. Hakurikiraho icyiciro cya sajenti, kiba gifite utuvi dutatu, kugira ngo murimo muratubona ko aba ari utuvi dutatu mu gatuza, akaba ari two baba bambara. Icyiciro gikurikiraho ni icyiciro cya poromesirija, gifite utuvi dutatu ndetse n'akarongo hejuru, kugira ngo muriho muri kukabona uburyo kaba gateye. Naho irindi peti rya kane akaba ari irya serija majoro, naryo rifite utuvi dutatu ndetse n'uturongo tubiri hejuru, akaba ari two aba yambaye, akaba ari serija majoro. Naho icyiciro gikurikiraho ni icya ajida, ahafite utuvi dutatu ndetse n'uturongo dutatu, kugira ngo muri kutubona hano hejuru, ni uturongo tubiri ndetse na kiriya cy'umwashi kirimo hagati, ni ukuvuga ngo ni utuvi tubiri n'uriya mwashi ndetse n'utundi turongo hejuru. Naho ajida shefu afite utuvi tubiri n'uriya mwashi n'uturongo tubiri hejuru ndetse n'inyenyeri, kugira ngo muri kuyibona, aba yambaye mu gatuza muri kubonamo inyenyeri. Ubu hakaba hagiye gukurikiraho icyiciro cy'abofisiye, tukaba turahera ku bofisiye bato, aho batandukanye n'abofisiye banini, bose baba bafite inyenyeri ariko inyenyeri zikaba zitandukanye. Abofisiye bato kuva ku ipeti rya suretona kugera ku ipeti rya kapiteni baba bafite inyenyeri imeze nka kare, no mu bofisiye bakuru harimo batatu nabo baba bafite inyenyeri ya kare, ariko bagahera kuri majoro kugera kuri liyetona koroneri. Ipeti rikurikiyeho ni irya suriyetona, mureba ko afite inyenyeri imwe ikoze muri kare. Hakurikiraho liyetona ufite inyenyeri ebyiri, nawe akaba ikoze muri kare ya zahabu, kugira ngo murimo muri kubibona aho ngaho kuri sikirini. Naho umukuru mu bofisiye bato aba ari kapiteni, nawe ufite inyenyeri eshatu, nazo zikozemo nk'umwashi nayo ya zahabu, ariko ku myenda yo mu biro naho ku myenda ye isanzwe y'intambara aba yambaye mu gatuza ari umukara. N'ubu tugiye gutangira icyiciro cy'abofisiye bakuru, babanzirizwa na majoro, we akaba afite ikirangantego, akaba aricyo kiranga iranka rye, kugira ngo akaba ari ikirangantego gikoze muri zahabu. Ni muri ya myenda yo mu biro, naho mu myenda isanzwe aba ari umukara, aho aba aryambaye mu gatuza, ngira ngo muri kubibona. Akaba akurikirwa na liyetona koroneri uba ufite inyenyeri imwe ndetse n'ikirangantego, nawe muri kubona ko ari ya nyenyeri ikoze mu mwashi, akaba nawe ari umu ofisiye mukuru cyangwa se abo bita siniya ofisazi, nabo babandi bakaba ari juniya ofisazi. Icyiciro cya ngo murareba, noneho tugeze ku cyiciro cy'abasirikari bakuru, abo bita siniya ofisazi, bakaba babanzirizwa na koroneri, ngira ngo uyu umukoroneri w'umugore witwa Serafina,
Uyu akaba ari koroneri ufite ipeti rya koroneri rigizwe n'inyenyeri ebyiri ndetse n'ikirangantego. Uyu akaba ari nawe mugore ufite ipeti rinini. Tukaba tugiye mu cyiciro cy'abajenerozi bo murareba ko amapeti yabo aba agizwe n'inyenyeri ifite twa dukoni dutanu cyangwa se za mpande eshanu. Akaba uyu ari Brigadier General Ronald Rwivanga, akaba afite ikirangantego cy'inkota ndetse n'inyenyeri imwe n'ikirangantego. Hakurikiraho ipeti rya Major General. Uyu ni Major General Dr. Ephrem Rurangwa, akaba ayoboye icyiciro cy'ingabo gishinzwe ubuzima. Mureba ko afite inyenyeri ebyiri n'inkota ndetse n'ikirangantego. Uri kubibona hejuru. Hakurikiraho Lieutenant General cyangwa se Lieutenant General. Uba ufite inkota, inyenyeri ebyiri ndetse n'ikirangantego. Uyu akaba ari Lieutenant General, uyu akaba ayobora Air Force, akaba ari Lieutenant General Jean Jacques Mupenzi. Hakaba hasozweho n'icyiciro cya General Furu, akaba aba ari General w'inyenyeri enye, aba afite inkota ndetse n'ikirangantego. Uyu akaba ari General Mubaraka Muganga, akaba ari n'umuyobozi w'igisirikare cy'u Rwanda. Kuva kuri koroneri kugera kuri General Furu baba bambaye izo bita gonyete mu myambaro yo mu kazi, ni biriya mubona bitukura mu itibiro.